pravilima. Noga uz nogu. I ajde. Ruka je špaga. Nemojte, gdje su centri, gdje su centri. Opa, ali je dobro. Da. Centar, ruke su špage, A bolje, točno, seđeš, da. Onda treba, ako se strašno umoriti. To je taj pravi način. Špaga, ruke su špage. Opa! Nemoj da mene da se umarati. Ruke su špage.